같은 하늘에는 같은 하루 그대가 없는 것 말고는 달라진 게 없는데 나 웃고만 싶은데 더 잊은 대신 안녕하세요, 여러분! Okay. Ito ang aming pang 55 days push-up challenge. So, bago ang lahat, happy birthday, Chingu. Thank you, Birthday. Chingu Jandan Bar. Happy birthday, happy 58th birthday. 29 days. 29-year-old. 29 Plus 10. Am I look 39? Of course. Okay, So, start. we will start our 30 plus push-up challenge now. Okay, Chingu Dul. Chingu Jandan Bar will start first. Single 축하합니다. 감사합니다. Okay. Let's do this. Okay. 1, 2, 3, siga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama na. Yeah. Nantok lang. Sa shift push-up. 40. Okay, wala nang intro. Dahil birthday ko, diretso na to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yeah. Thank you. Tapos na? Thank you. Yeah. It's done. Bye. Shoutout kay Boy Tapang. Gawin mo to. 100 days. 30 plus push-up challenge. Wala ka sa amin, boy tapang. Boy Tapang. Kakainin. Matapang ka, di ba? Kakainin kita, hindi ka obra dito, boy tapang. Hindi mo kaya to. Inahamon kita, boy tapang. Bunong baso tayo kung tatalunin mo to. Pag tinalo mo to, boy tapang, I believe. Yeah. Yan. Pag tinalo mo to, boy tapang. Kakainin kita, boy tapang. Nangakain ako ng sinelas. Okay. See you tomorrow. Boy tapang, idol kita. Yeah. Idol ka namin. Yeah, bye. Bye. Oh, so, hindi mo na pala, boy tapang. Accept our challenge. Oh, Boy Tapang. Accept our challenge. Sana makarating sa ito, boy tapang. Bye.